Allah, ya Allah. Itu motornya. Bayar tol aja hari. Astagfirullah. Pergi kau masuk, Dek. Ya ampun. Ya Allah. Gimana? Ano masjid ko tumpay? Ya Allah. Ada ni. Ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya ampun. Kan duduk ke sini belum puasa. Besok hari ini. Dari tempat ko dong. Belum katalau. Baik katalau. Dari ko katalau tadi. Ya Allah. Naik. Ya, kan ada saya.